بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe heɗitiɓe radio Fouta Djalo international kala ka wonirɗon e aduna Allah o wano men fodirno on noon no nanirno ɗon noon publicité on wondema ɗe mari ɗo yewtere islam waɗore ɗo hande nde Cheikh Abdoullah Ba wonanɓe Dakar ɓe directeur radio on Dakar mo waɗanta en haray men hollituno on ɗum wondema ɗe mari kadi koɗo tedduɗo tawtuɗo ɓe iwruɗo Côte d'Ivoire woni Abidjan jeeyaɓe imamu ɓen ka masjidi Nour tawaɓe kadi ko mambourɓe ka jamiyatu Nouril Yaqin Abidjan ɗum woni Cheikh Ibrahima Diallo ara ɓen kan no wonda e men ɗo ka juulirde poste office ɗo haray no min yewtirno on noon yewtere nden fuɗɗoto joni inchallah haray si tawi ko wonirɓe Amérique no andira noon haray ɓe wawi ka portable ji maɓɓe heɗade yewtere nden ɗum woni 213 493 0020 ɗum won 213 49 30020 haray ɓe wawi noddude oɗo numéro heɗo mo haadara on tawa hay fuyi ɓe dépensata e heɗagol ngol. haray noon ka angal jonnugol meɗen salmina dendanagal heɗitiɓe radio Fouta Djalo international haray ɗe watta haray ɗen arde fuɗɗo yewtere nde inchallah haray ɗen jonnita micro o mo waɗɗe yeesojo jonde on ɗum woni Cheikh Mahmoud Talib Diallo wonɓe jamiyat yani jamiyat ta'awun lid-da'wati al-islamiyati wal irshad haray meɗen famina on fof haray ko dente ɗiɗi islam nene gotoje woni ko werni ɓeeɗo hoɓɓe tedduɓe ɗiɗo ɗum woni jamiyat at-ta'awun lid-da'wati al-islamiyati wal irshad wonɓe Banjul e muassasatul birri lit-tanmiyati wath-thaqafati al-islamiyati ɓe Sinthiou Sori haray ko ɓeeɗo wernanen ɓeeɗo hoɓɓe kala yewtereji wonade organisé ɗe ɗi haray ko ɓeeɗo ɗeɗo dente ɗiɗi woni e organise ude yewtereji ɗin inchallah haray ka lannode kadi min yewtay on programme ji ɗi no woni e yarirde gila hande ha janggo ha faɗɗi janggo inchallah haray meɗen salmina on kala ka wawrɗon wonirde e nder aduna o jonde watta yewtere nden e juuɗe mo waɗɗen hoore jonde o ɗum woni Cheikh Mahmoud Diallo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب أيها الإخوة ونقول لكم أهلا ومرحبا بكم ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا البيت أن يجمعنا هكذا في جنات النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. musidɓe tedduɓe goto kala e mon salminama tolnama e yetti Allah subhanahu wa ta'ala biko wona seeɗa newnanɗo e heɓugol oɗo nema ɓurɗo tedduɗo e nemaji ɗi fof majji ka aduna ɗo woni nema islam. ɗum noon ko adi kon fof taw hiɗen seedo ala wo reweteɗo e ho waɗi gonga sona kanko tun en duwaniki annabijo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam en toriki Allahu lanɗo yo ɓeydu barki makko e kisal makko teddungal makko e yurmede makko nden e du annabijo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. haray kadi onno musidɓe julɓe duhiɓe suddiɓe kala ka wawɗon iwrude en toriki Allahu lanɗo yo waɗu o seena men ɗo tawa ko argol ɗaɓɓa moƴƴere immorde ko Allahu lanɗo en toriki Allahu lanɗon kadi yo waɗu joddi munni hara ko aljanna. haray si ɗum kadi feƴƴi hiɗen werna ɓeɗo hoɓɓe meɗen woni iwruɓe e nokkeli sertuɗi tawa kadi wona halduɓe goto kala maɓɓe no anniri sabu Allah subhanahu wa ta'ala yahugol juuro musidɓe muɗum julɓe e nokku e iwre nokku woɗɗuɗo ɗum no Allahu lan ɗon fottiniɓe ɗo hande
sa renaki sara ɓe meeɗano yiidude enen kadi en andano ɓe hay goto e maɓɓe kuti en hunde ɓurde teddude ko teddi ko woni ko wiyete islam yen faamu haray nemaji ɗin fop ko ɓuri teddude ko nema islam ɗum noon yetten allahu lanɗon e dow oɗo nema ɗum noon hiɗen wiya cheikh abdoullahi ba immoran ɓen Dakar e oɗo jamɓiya meɗen andiraɗo sabil salam ɗe wiyaɓe ko seɗɗo ɓe ko tuuli maɓɓe ka leydi meɗen Gambia ko noon kadi oustaz Ibrahim immoran ɓen Côte d'Ivoire ko jamɓete Nourul Yaqin kamɓe kadi ɗi wiya maɓɓe ko saɗi maɓɓe ko tuuli maɓɓe woni Gambia ɗo ko leydi maɓɓe ɗimmiri ko saɗi maɓɓe jemma ñalorma bimbi kikiɗe haray si ɗum feƴƴi haray hande on si allahu nini jaaɓi ko an tan yewtere nden ko musidɓe meɗen immoran ɓen Dakar ɓen woni oustaz Abdoullahi Ba hara heɓe anni yewtugol en ko ɓuri wondude e naforeji ɗi ko wayi noon ko andintingol ko honɗum woni nafoore neɗɗo nafoore suka ka islam honɗum woni golle makko ɗen ko islam noon boyi emen no darani tawata na ɗin golleji ɓe hanno daranade ɗum noon ko andintingol en hiɗen andigoy nde wonno foy kon talibaɓe kono ko andintingol en ko honɗum neɗɗo tentini suka ha e daranade ka nder islam si ɗon feƴƴi oustaz Ibrahim immoran ɓen Côte d'Ivoire ɓen ɓe wana en taaliq on tuma karma ko e meɗen ga hiɗon andi ɗe wondi e karma ko e meɗen Buy oustaz Mouhamadou Ba Amir meɗen on e oustaz Ahmad Nuhu woni naybo Amir on kamastol birri Serekunda e oustaz Mouhamad Soli Ba e oustaz Mouhamad Dieng e karma koɓe meɗen Buy e taaliba e meɗen oustaz Ahmad Abdoulaye Saho e ko wana ɓeɗo kadi mo e meɗen ka marché ga e ka enɗan e kadi na fof muɗum haray no wiya ko saɗi ko tooli e taaliba e fof maɓɓe ɗum noon ala ko waɗen sina watten e juuɗe oustaz Abdoullahi Ba tafaddal mashkoura bismillahi irrahmani irrahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام أوجه إليكم أطيب التحيات وأزكاها عند الله تبارك وتعالى تحية أخ مسلم لأخيه المسلم قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة فكما تفضل الأخ رمضان جلو محمود جلو فإن حديثنا اليوم سيدور حول دور الشباب في الإسلام. قبل شروعي في الموضوع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. haray ko ati ko musidɓe julɓe tedduɓe e yettay Allah tabaraka wa ta'ala ummata wa ta'ala reweteɗo si wana kanko dewal ngal nafa ma angal rewgol ngol lorra si wana kanko. ɓawo ɗum juulen e dow kohojo men on giɗo men suɓaɗo men Mouhamadou Gueɗal Abdallah nelaɗo Allah on kañum e kala iwtirɗo ɓaawo makko fuɗɗode ka sahaba ɓen ha ka tabi'ina en ha ka hikki ɗon e kala iwtirɗo ɓaawo maɓɓe ɗo ha ñande dalngal dari. si ɗum feƴƴi musidɓe julɓe haray miɗo hiwro on hiwrandu l'islam hiwrandu ɓurndu teddude e kiwrali ɗin hiwrandu ndu musidɗo julɗo hiwrorta musidɗo mum julɗo
ko ɗum woni yo jang Allah on e kisal makko ngal wonu e moɗon onon dennanangal ko tummodiri ɗo e kala wonɓe en e heɗade ka radio Fouta international ka www.radiofouta.info ma ɗum ɗo de ko Gambia ko anglais o wowlete ko www.radiofouta.info e musidɓe julɓe tedduɓe ko ati mi fuɗɗade yewtere nden no ceernoɓe humpitiri en ni ko anniɗen ɓeydodirgol ɗo kon hande e nder nduɗo suudu Allah teddundu e o waɓutu seeruɗo ɗo ko golle julɗo on ko suka julɗo on haani daranade kon e nder diina kan ko honɗum diina kan ɗaɓɓiri suka julɗo on dawru sabab fil islami rôle de la jeunesse dans l'islam golle ko ɓe haani wadde kon ka nder diina l'islam ɗum noon musidɓe julɓe tedduɓe haray en ɓeyda yettude Allah subhanahu wa ta'ala si sawi sifa ɗeɗo tummodire hino noddite Allah arsika en cellal arsika en haqqil arsika en miijagol arde tawe ɗum ara ha hewta ɗum ko nema molanaɗo musidɓe julɓe tedduɓe ko waɗno wona enen ɗo tun woni hande e nder nde ɗo saare wi'etende Banjul kono ko enen Allah arsiki yo tummodir ɗo e nde ɗo jonde jeeyaɗe e jonɗe ɓurɗe teddude ka hoore leydi ɗo jonɗe ka fi Allah tabaraka wa ta'ala yewtete ko ɗen ɗon jonɗe woni jonɗe tedduɗe jonɗe barkuɗe ɗon andi jondeji ɗin hino heewi en majjaka ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama maaki wondema yimɓe tummodirta e tummodiral ɓe waɗa jonde kañum andi ko fottini ɓe nden jonde ɓe jooɗo ɗon haa ɓe serta tawa ɓe juulali e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama sakko ɓe innita Allah tabaraka wa ta'ala si wona nden jonde wontiray ɓe perdi ñande dargal sina Allah yaafoyiɓe ɓe taway ko perdi molanaki enen noon hay fuy tumbidira en ɗo si wona yewtugol ko yowiti e ko tagira ɗen fi muɗum woni kaɗo diina l'islam ɗum ko ɓural molanagal ngal Allah arsiki en e kala wonɗo en e jokkitade kañum kadi ka radio Fouta sabu ɗon andi woɓɓe alanama ɗi tanji jooɗagol tuɗa nowru heɗo ko goɗɗo wiyata Allah daali nelaɗo maaki woɓɓe alanama on tan ko an maapi naafere kan e innugol accitay tanji muɗum accita golle muɗum fof immo ara ha ka nde jonde won ɗon jooɗo heɗito kadi tawa no jogii annuye kala ko nani ko tawata ko haani e huutorde huutoray e hoore ɓernde laaɓunde ko welo welo molanago ko ni'ma molanaɗo mo hanuɗen yettirde Allah tabaraka wa ta'ala ɗum noon o temmen mo wonɗen e yewde hande no jeeya e ko ɓurinmi weltinde nde tawno ko ɓurinmi fewtude e tooli ɓen ko sukaɓe ko gasoɓe wonde fewroɓe an no gasa maniére no oti yewtirta noon ko kamɓe ɓurata faamude hande si tawno ko mawɓe tun tooli yeeso an mawɓe towɓe duuɓi tun mi ɓittayno seeɗa mi maapo ko honno yewtiraymi ɓe haa ɓe faama ko faalami yewtude kon hara ɓe wi'aali miɗo yawiɓe kono nde tawno ko sukaɓe ɓuri ɗuuɗude haray beru karamokoɓe e mawɓe tumbuɓe gaaɓen e yaafinoto e maɓɓe yoga e konnguɗi ɗi ɓe nanoyta gaa